Nyankopɔn ase. Ide Nyankopɔn ase ema wonkwa. Onu wabusua. Amen. Isanda Nyankopɔn ase ema e papa daddy Lumba oni ne yire na ebusua nyina. Isanda Nyankopɔn ase ma DLFM nyina. Kasura Isanda Nyankopɔn ase ma me so me nkwa. Eni mabusua. Isanda Nyankopɔn ase se enra o ma me nua ne yire ewo asomdwie. Oh Yesu di munti. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba che for say. I'm a fiat of my celebrity. If you are not paying Nyankopɔn ase. Then I may ask when the first of one book is still their head. So I'm a young high faith and none of pay. What can you catch as a form? Amen and amen. Amen. 0593406565. And if you're that. Hello, good morning. Me ba cho me ho ya pa for say. In the doors. Me ba cho ka se free hifa. Ka se free sphinx. Doris ana pe ye na Nyankopɔn ase. Kenya me asi bebre. O ne ban bone ne hwe sopa. Adom ne ne hu mobro. Ha o de adom ye nhire o de ehira ye da. Ye humre ye da ye sorry ye so na basaka tie ni kura ye. Ye da na se wo ne ban bo ade aboy. Da wa na se ma wo no wabusia. Amen. That di ni na busia. Amen. O my Ghana. Dana se ewo ya nia body ya bedru. Ye ka se ni monyam enka ni din. Ewo ni awa ya mai na adum nti. Amen. Amen. 0593406565. Now this one says, please, I've seen the light today and I want to thank God for the gift of life. Che taxi driver and I do we a banner pay. One so for 0593406565. 0534 050 199. I'll pay you then Nyankopɔn ase. Sit down with the man, Nyankopɔn. I don't want you to come. I'm a jadi and more for Sanya. Because a papaya that was set. Yes, I'm calling 0593406565. Hello, good morning. Good morning, sir. Me ba che for say. Me frɛ me asamoa me frɛ popo ase. Ora samoa na pay na Nyankopɔn ase. Ano pay me de Nyankopɔn ase. Sɛ be sma so na me wɔ nkwa. Okay. Enye alarm bi ne nyane me. Okay. Obi da hɔ a wo sisi ani pɛ kekam kyɛn alarm. Ɛso ntimi nsɔre. Na me de ma sɔre na me wɔ nkwa a. Ɔno na me de aseda be ma no. Obi so pɛmframa home. Aye de oxygen esi so. Otiaka. Ade ye free no otiaka. Na so me de me home ni free a. Aseda nka ne din. Na hu mobro do so wɔ so no. Ye da na se bebre. Amen. Amen. Adophobia na wodi wana wada. I feel your mom happy birthday. Happy birthday, come could be a branch at your birthday today. Happy birthday, come could be Pom Burundi. Could be Pom Burundi. Of a man affair. Happy birthday, go out to you, brother. Burundi. I won't brew one day your birthday. Happy birthday, go out to you. Happy birthday, come on, Mavis Proud. And now you're going to jump for your birthday. And once again,
happy birthday and come out. I could be in Burundi for manifest. I could push you on your Cassia Pa. 30 minutes after 6, 106.9. Belinda Glick was Hitman, good morning. I thank Almighty God for everything in my life. Amen and amen. Belinda different that come on by her. And I'm a wusu and the fellowship. I say good morning. I'm grateful to God for his love and mercies. Amen and amen. Augustine, I'm off in different summer community 11. I say thank you, Jesus. Amen and amen. What fire different station? I say praise the Lord. Amen and amen. Fibu and in Frama Sama. I say thank God. Good morning, thank God for another brand new day. I'm in from Mafia. Summer community time. I won't find you 059340 6565 0534 050199. Friday here live on Facebook. I say happy birthday, come on, Mary Teacher. I feel Linda from Dakoma. Still to come on the show, Major Stories making headlines this morning. This Friday. And the National Dailies. My brother will be sitting. Sammy B. Betnase. I feel Korakata, the Tiffin 17 now. I'm a boss one what they are back. And mention a day of Fiada. And the bedding come up and come over Krumha. Krumha, sir. And I'll pay bedding come out. Mama Musa no pe wanya nsuo bia no. Wono musuo no Lumba super natural mineral water. Lumba super natural mineral water. And I make am for the amawo. Lumba super natural mineral water. Ebi a wono pe bia to. From Pedifona fe wo so place water. 0555 27 4757. Lumba super natural mineral water. It's pure in every form. Let's get a grip. I want you to be a woody, a punto be a water. Sado for free chicken in bench, everybody. Make sure. And share what they serve for them. I am Lumba supernatural mineral water. Would you see? I come up and when I meet them, come up. Sometimes some become various hospitals, no. Diarrhea dorsal. Diarrhea cases are dorsal.
And to free na kwa wono mu you're very very careful. I then show be na wasa wonom keke. Ya make am for mawe and then pay. Ya Lumba super. Natural mineral water. Lumba super. Natural mineral water. Prostate cancer na hawa. Prostate problems ni na. I mention baby I will call Ubenya Wayarisa. Why? I at Tabita Clinic. I will treat all kinds of diseases from head to toe. If you treat Sukosu Nase, I did when I at Tabita Clinic. At Tabita Clinic, I make for the Amawa. Prostate problems, diabetes, hawa. Liver and kidney problems. Would you try out to your pa? General body pains. And when I'm tired of doing infertility. I did chat a Vita Clinic and I feel Dr. Comwa. I cry on Madina, Firestone, Footbridge, after Atomic Junction. I feel Kumasa Siwa Hojo Dabai, Cindy's Junction. It was Sunyane, and I say a branch in the Attack. No one can and so. I had Tabita Clinic. I had Juma, and upon also compliment on 9, 7 a.m. to 4 p.m. Monday to Friday from 34. Tabita Clinic 0260-196-219 0260-196-219. Give us speak up sauce. Give us speak up sauce. Give us speak up sauce. Premature ejaculation. Sexual weakness. I'm a wood to trio button to me, Kumabua. Pompia Cascala. We are bad at video. Sanka give us speak up so Sababua pa. Mama, there was so to be just a yes, we are Bema. Why Bema? Why do they give us speak up so? They give us cold capsules about. We'll be a necessity in your pa. Walk on that to our mind and how I am team constipation. Mama, there are some can give us cold capsules. I feel cold. I'm well here, pa. Give us about Miss Chanaba. Give us about Miss Chan. I support your immune system now. I could see malaria, typhoid, and I feel jaundice. I know from 24. Also, Jodia. Blackstobia, pharmaceutical shop, Obia, Benjabiato. From 24. There was one son, Cowadia. 0534 222 470.
minute after 6, 106.9. Anidaso Obia. Now coming up, major stories making headlines this morning. This very morning. In the national dailies. And my boss, what do you know? Sammy Beats, and I say. And I check and the dear. Sekulu hayo. I was your brother Sammy Beats, and I say major stories making headlines this morning in the national dailies. What is happening in Aba? Me when I feel me Sammy B. Akwaba. Sammy be at Nase. I can feel me, my Sammy be Aquaba. Good morning. Good morning, Black Abra. Bibia Bokodian. It's a beautiful day. And then you fear that. No crepa. I did you say now what's your seer? May say that divine selection in the account. And there no cre set de biada me can say when you're quenya nana yamema the pabichim sana. Now then I see my trading point and copon to Trubunsu, Bolo board, no, if we say. Nyanya me hu moblo ene ne hu mo ene hwe so pana e be ye den sa de pack si we ne bitumi a chewo if it's a black man do na na ya na hye ekokoda o ba ye be soro na sa nipa do na so nka me no mie ne ho no krapa enti akoba ne si na ya kwanya kese ne Nyankopon de amaye enti ye no bisa no de be ye soro na pade ye kan se onyam yos anope ye de wasete to bonsu Nyankopon bolo obo ade a obo nipa e ba asase we so na de bia de ne ku ne ho onu ne ku ne ma ho no nka se de na se send so de yankwa ache ya no pay na ode hwe so pack ese ete sade aboy nti de yam yase no cre and then the last working day of the week no yeah Juma Monday to Friday nti na watwe no no Juma da no ye this year and ekra ya for fida de magana adusuafo nyina schools ni nyina na holiday mo mo betre fi adwuma ho me mo dwodwo mo ho kakra ye de mpenifo na amanya kwanya sa Ghana man penisi ye yemre adwuma so nti yesu yaba and we are here to serve for God and country. No question. So we made your stories making headlines this morning in the national daily. So bring you Enquiries. Kwabra het anopai meda wasene akwanya kese a ode amame afin so nchia kese nkoma ye netiefo antitru ene DLFM Enquires association ni nyina sa bire ne bire mo gemre na wonom eti adwumadi ahodo aye din na anopai ko akata mo boso ne hye ase enfrefri Ghanaian publisher ko akata nim na obehu dom kuma wo mahye bedwam wonom banu de ne Alexander afenyo Marken ni foni da hanu musi krata fa toso miensa ene wo kirem sem stop Mohammed's lawless year conduct now o kirem sem wo hwe oman Ghana yetim sise na du ba bia ha adwenye pa na wo oman Ghana mampanin anamo bi opeso otu am ompeso ade mra be adwuma o manyim enti ni senti ha adwen na opeso bu nani gu na ma bibire so anya ade be bo ani senti afenyo Marken ede kokobo ede magana mampanin se ni mahudo bi a wo ya emfa kwan mu no mo no homoden se bo menani aba na ho so ani manim nyata na wadi mra so no abo no man yetimi akona ne mefise ne ma bi ahudo bi a wo ye no nya de be bo no ma no yetimi akoye nim e wo man Ghana mu kram sanso na osoafo no na akane no ohwe man Ghana yakoye ene yansa ase ne fuma ajapade anase agudie so eye ginapo wakase ekirem se wo hwe presidency pa de a wa power no hontuma se pa ma mo ho adwa kram o kirem a wo hwe eye 100 ministers enamika so muda peru so a o kirem se ha adwenye pa ne makodo bi kwaso panya mmia nim ne kureni enkonkan kwan o kirem se ginapo ka se kirem se Ghana mampani sika mbedwira gu mboto mo man Ghana musisi ni nyasem kumante Ghana fo ni na wo se Ghana mampani dwandra mani mahama wa me so besom Ghana na waboa mani ma kwankana mo mobile so no anefu ene adehye bi enkuto de ombedi ame wo mayimu ene hia wo ni senti Ghana fo yamayani ena ho de mu ye pam yenkopiem ho akata fa toso miensa ho aikona
ɛna wɔm kyerɛm sɛ ɛyɛ EBLF for aka sɛ kyerɛm sɛ ɛho bɛhia sɛ nyina bɛtumi a champion ɛyɛ mental health na yɛ nyina yɛaboa no yɛde ho da hyɛ mɛfiri sɛ ɔman Ghana nneɛma bi ɛkɔ soɔ no adwenemuhaw ɛkɔ so paa wɔ kuro mu a ɛkame akɔyɛ sɛ dodoɔ no adwene ɛnhyɛ a ɛnni akyire wɔne mu kyerɛ mu ɛha adwene papaapa de sɛ nti Ghana adwenemuhaw no bohuna nipa na mmɔntene so akasakasa saa tumi sɛ sɛbe sɛ nyɛ obi na abɔ mmɔden a ɛde ne hwammɔ ɛwɔ kyɛ sɛ neɛ relationship mu a na tumi sɛ nneɛma bi nkɔ yie ɔhaw ahodoɔ bi ɛhyɛ nipa so okura mu a mekɛsɛ no adwenemuhaw no sabi ɛno na obi bɛka sɛ many are mad but few are naked no paa dodoɔ no asɛbe yɛadwene ho atɔkyema kitiwa bi na ɔma pa ɔmo ho but dodoɔ no ɛnam Ghana mmɔnten so dodoɔ no wɔ problems ahodoɔ a black kwabena wosɛ nipa no nam akasakasa tumi sɛ sɛbe wabɔ dɛm awia no sa nansa akasa obɛdwa ne ho enti mpanimfoɔ akasa kyirim sɛ ho bɛhia paa sɛ bɛbɔ mmɔden a ne yɛma yɛni akɔ ho fi sɛ deɛ ɛkɔ soɔ no ɛmmoa koraa wei yɛ nsɛm ahodoɔ a the Ghanaian publisher Kwakrataa no ɛde ho nsɛnsɛm ɛde aba abɔnten so anɔpa yi yɛnkɔ pie mu wɔde custodian Kwakrataa no aba abɔnten ɔkasa na ɔkyerɛ mi sɛ program baako definitions bebree kratafa ɛtɔ so mmienu ɛwɔ de custodian Kwakrataa mu na ɔbɔ ama na ɔkyerɛ mi sɛ dem kɔ ɔma wahyɛ bɛdwam ɛna akasa kyerɛ mi sɛ ei Ghana mampanin John Dramani Mahama bɛma ɔboata ɛne sɛma yɛkuo baa yɛn ɔma ɔkyerɛ Ghanafoɔ sɛ wɔnom ɛde 24-hour economy ɛde ba nanso ɔmo kyerɛkyerɛ mu akyerɛ Ghanafoɔ a ɛnkyerɛkyerɛ mu na kɔyɛ prekesen Ghanafoɔ nte aseɛ ɔkyerɛ mu sɛ Ghana mampanin John Dramani Mahama ɛne sɛma yɛkuo baa yɛn saa wɔnom ankasa 24-hour economy ɔmo ankasa de baa yɛn ɛnyɛ obi ɛna de hyɛ ɔmo ankasa sɛ ɔmo mfama no ɔmo ankasa na ɛtena ase ɛdwe ho kɔfa 24-hour economy de baayɛ nanso ɔmo ntumi nkyerɛkyerɛ mu ye da bi ada nkyerɛkyerɛ mu no akɔyɛ bebree na nti Ghanafoɔ nhyɛ da nte 24-hour ɛwɔ economy no ase koram ɔno mu kyerɛ mu sɛ 24-hour economy no deɛ ɛyɛ baako pɛ nanso nkyerɛkyerɛ mu no deɛ ayɛ bebree a wei ayɛ sii wantan Ghanafoɔ ɔno mu dwe ho a mo nte ase nti wei deɛ ɛbɛyɛ Ghana mampanin John Dramani Mahama ɔmo no ho mmɔden ne 24-hour economy no ɔmo kyerɛkyerɛ mu ye na Ghanafoɔ nte ase fi sɛ deɛ ɛkɔ no ɛnkɔn kana kora yɛ adeɛ ɛyɛ pam ɛfi so dɛm kuma amahyɛ badwam wɔn mba no dini Alexander Fanyama kan asa kasa kyerɛm sɛ wɔhɛ na ahodoɔ bi ɛkɔ so a Ghana mampanin John Dramani Mahama ba yɛ oyi Ghanafoɔ adwumayɛfoɔ adie no ɔkyerɛ mu a asɛfɛm ne mu ɔya na yɛn nsɛm a Ghanafoɔ ɛsɛ yɛka ɛfiri sɛ saa na montu a Ghana mampanin John Dramani Mahama ɔtuo no ɛbɛka kɔfa national insecurity de aba ɛyɛ threat wanhwɛ nipa wo de oyi wɔn adie ne kɔ Ghana montene so no mokɔ yi wɔn de manasepɔ ɛna ɛba wɔn mu ne sɛnti wanhwɛ ne yɛ na korɔ no bɔ bɛkɔ nkan akunkumakunkum ne awudie ɛbɛto ate sɛ firi sɛ nipa ɛnya adwuma anya a adeɛ ɛbɛ nipa de tiri mu nyina ne sɛ ne kwan bi mefa so a meso medidie ne mefa so ne sɛnti Alexander Afanyama Ken ɛde afutuo ɛde ma Ghana mampanin sɛ saa na motu a ɛkɔ so a oyi Ghanafoɔ adwumayɛfoɔ die no onyai ɛfiri sɛ ɛba saa Ghanafoɔ adwumayɛfoɔ no ɛde mnasepɔ ne ba ɔman Ghana mɔnten sɛ mo bɛyi wɔn nya ɔman no kwa krono bɛkɔ so ɛwudie bɛkɔ so nti Ghana mampanin John Dramani Mahama wei deɛ bɛyɛ abɔmɔden na saa na wɔtuo no sesɛm mu kura na mo na ɔman yɛtumi kɔ yɛ no mefiri sɛ obi anya adwuma wɔyɛ na wuyi na didie a ɛnya de pa kram ɛfin so abugyinapɔ agase kyerɛm sɛ Ghana mampanin John Dramani Mahama deɛ ɔbayɛ bɛka kyerɛ Ghanafoɔ sɛ o me deɛ mabɛn a ɛnya de mɛfa asoafoɔ no bebree na mo mɛfa ketewa bi na aboa ɛna ɔma Ghana yɛtumi akɔnkan ɛwɔ mputuo na so ɔkyerɛm sɛ ne mi kɛsɛ yi asɔfo bɛboro 100 ɔha ɛna Ghana mampanin afa wɔn mo ɔkyerɛm sɛ wei deɛ ɛyɛ scam frakadam ɛna Ghana mampanin John Dramani Mahama wayɛ ɔman gyinapɔ aka nnɔno ɛna yɛ ɔsoafo hwɛ ɔman Ghana yakwaye ɛne yɛn sase ne fuma gudie so no ɔkyerɛm sɛ Ghana mampanin wadaadaa yɛn ɛnsɛm ahodoɔ ɔka no nokura nim nti Ghanafoɔ mamonyi wei ni ɛfiri wei deɛ sɛde Bible ne kaa yaa no mamonyi wei ni sɛ hohombɔne nyina bra mo ho aseɛ ɛde ama mo ɛfiri sɛ wahwɛ ni yɛ na ɛfra kadam te Ghanafoɔ yɛma yɛni ɛmmra yɛn ho so yie pam yɛnkɔ pie mu ɛwɔ delegate Kwakrataa no wobɛhu Ghana mampanin John Dramani Mahama nfo ni da ha no mu sɛn ɛna wɔde mu kyerɛm sɛ Nana Adeda Nkwa Akufo-Addo nfo ni da ha no mu sɛn ɛyɛ aka ne Ghana mampanin ɛna afei nso aka ne mampanin John Ajakum Kufuor deɛ wo nfo ni da ha no mu sɛn ɛna Kwakrataa no ɛbɔ amaneɛ sɛ wɔn nyina kɔ pie mu ɛwɔ Jubilee House ɛndrada
Ghana ya fofida ya mfenhia etoso eduesian gwatwe fofida no omunyina kopie mu a nema konkan yepa katafa etoso miensa wo delegate ko kata no na ebo amane ene anopai evi ko kata na kure ya delegate ya babonten echirim sem adehye mu odumase ewo jesene konagompotem ho mo de mo sia fem atoyanche masi ama eja atimi atostos bia hudu obi mu amekase na kwaya asefam yepam ne nyina echirim se eye expression etotwa anase nipa yemo moden ekofa dynamite hudu obi ekogom sto ba na moton no ekokwaye kotobe kuma ekofa ocha emom diapa mamekase ekokopai esene tupaye bomb mamekase na de bi baya makon miensa de o matumi ahwere monkwa e ma de hye nipa moden etum totu abo e paapai odum jadwuma yekuo na ma moden sam kodum gya no papa wonu musum kirem se ma mantem e meja hye ntia ntia se kra e na odum jadwuma yekuo mfani fo de kirem se o sabinti eja hye no yenso ye fo yan kwankwasi ya na ne senti mikase nipa makon miensa awo kono ngo odum ase na mikase ja eto honom no wanom etimi ahwere wadamokwa efis afro bi na paper bi omoda sisi no edin ye pam akwa krata edin adaso e delegate kwa krata ndo ho sensem ede aba amonten so ene anopai efis GS omo kirem say backtracks on non payroll staffs no omo sako omo nyina munya ba kokura ho no mokura enipa biara wono no onim say onye ocheche nanso yakopon ya adoma bosum bia do ogisika edigu ne botomu no hey afide yankwa ne sakura o ensamadin enya adwuma kura o magana adusia ehoma nim kura e ba kokura na we be ya adwuma so nim sa wodi aketua monthly salary wujibi o GS akache nanso wonya adwuma so chekere ni dia enya adwuma o ma bokoko se wo a wonim se wo no wonya adwuma o GS ne de bo mode ya na da ho service o mo che okura na wo ba kwada fiase se betena na so ma yakwa ne mpuntu mu no na wa de sabe odum se wonya adwuma na lolu kwam ne yapim kuntura na bosum da baji sika de nya de pane senti GS gokobo de ma Ghana de hye afi wori enko ne sakra aka ne de ne twa mu no anase di ye no de mu adi no mu ninko ya chi wa danto awasema momode ahwe abomode agira wona so ahwe se Ghana enipa ya wonde omudi kwa hyehya ketehuma mu no afi we de anya de bi bekoso ewo o my Ghana afana nyina ye ko pie mo Daily Dispatch kwa krata no the Daily Dispatch wakase kirem se Ghana wa made etime save 95% of the estimated 20 million budget Ghana man penny John Dramani Mahama enuma semni Ghana man penny John Dramani Mahama ba mo bo adaka se kirem se nanka afimpo nanka ye hwene mu se Ghana nanka ye fa ahudi afofida toso emfinhia eye eduosia enwotwe no nanka ye behia sika 20 million Ghana cedis nanka kokodi sa adwuma de we Ghana man penny John Dramani Mahama aga se kirem se o ma ye tim sisi no sabe ya mabro emfinhia eduosia enwotwe ye de no sabe ya pa ye ho na ya bomade ya pa ye ho a ye hunu ya senem enu guase nakedness ene ekoso o manyim o man Ghana ahokyere pa na aba emebu ni nya adwuma nye o man Ghana ya tim sisi no sabe adwuma nyina boni pa de sabe Johnson abo kwekwe ya pa ye ho a ye hunu ya senem enti adenti na ma ye teme batabiri sika 20 million Ghana cedis se kwakodi afofida Ghana man penny chim se dabi sane moto we de se bomade ato abade ama no so man penny de on tena simpeja sika we enkodi afofida magana ye huna mane sane senti sika kitua bi na odikodi afofida na ochim se sika babro oha wonche chemu adu okronom de Ghana man penny chim se yen saka ebe wo man puntu akosunti on fa sika we enkodi afofida momen ya mra Ghana man penny akase ochim se no adanto dwumade ni podi ekoso ogibiru hase nipa kitua bi na ekoye we de eya kete wese anya dodo we wura Ghana man penny kase na ochirem se akane o man penny do twa mu ba modern tabiri Ghana sika dodo na akodi afofida beye 20 million US dollars kodi Ghana afofida ochirem se bisu koso e wo framatem so ane so sa 15 million ni tam ya de kodi afofida ochirem se ya panta fi we de sana motori nya de obeye binto obo no de mafufida no ye di ne kama sika pa Ghana for yen saka yan se no mafufida ni mu no e kon kan ye pa Ghana man panin John Dramani Mahama de Hamand bom e de aba ene anopai
enya se kuma kwa o man penny cut cost oh yeah wa cut cost wa cut dodo na yanko piem e Ghana man penny na kachi wi wasaka sakata farm etaso eduba kon wo the daily dispatch wa katenim na Ghana man penny John Dramani Mahama Obama ne so kokko piem e wo voter region from Mantem na brako bra ba kai ya be na wotwatwa mu ne ko piem say adehya wono mo from Mantem de o man fo mo ho ani kram titru eni avezi ne potem oh tada wave no epo ne bufu ya bo no ho ba de keka ne ho kakra e de chade shomo from Mantem no oh adan ba bro aduonum ba ko 51 na ni nyina dadwira gom dodo na ho aka make se Ghana de hya mo from Mantem warim nya ba bi nti Ghana man pani ko piem na de adesre e de ato osoafo a ohwe manga na sika sem so doctor atoba force so man ho ba de se de manim nyada ne budget o manga na kwahomba akwahoma board ba betu dwanche bia no onfa de hye mo from Mantem so atoyanche ma ate o mo no fa ho sika sem fa hye ne yamoa na po no yanje banto jai ento ban na yamoa na ni bebe mo ho aka no yempa mo afa komo mo na afin so yento ban na moa o from Mantem no epo yiri di fa manfo ne mamode yento ban na yamoa na epo no sekeka ne ho a entimi enyiri emfa Ghana de hye mo from Mantem ne memya hodo epo ede ho no mo no enti we si Ghana man panin John Dramani Mahama numu nsema de aba the daily dispatch kwakata no ede ho sensem ede aba emontren so anopai yankopie mu the new center kwakata no some be andra mom penny kopie mu kopie mu of voter region so right after Independence Day celebration o wie ye na hu se ndo mampeni no wanche kra wanche chese fofida no du mienu kra mo na Ghana mampeni ede dwumade ne nyade ba wi ofiri honom ede na ne di kire mu e wo fra Mantem kirem se be de hye ho aka adua mu nipa nya ba bi na Independent Day ne de ye ne yaje ye fa ahudie ho hia bia se betena se a bodadwata agidi anom asa ye mine ma de hye mo ho aka ne ho be hia so be kwakọ bo mo nti Ghana mampeni jai fufuda ne honom a be 11 something pepe no ofiri honom ekopi mu fra Mantem kesi obo mo de akwaye mo ade ma de hye mo ho aka mu no okwache ne ma bi so de ma de hye no o kire mu a osafo no ho man Ghana yakwa ne kwantempon so eye opinion dindin Gavins abojabo moden etamusika 200,000 Ghana cedis aka ne sika dadam be ye de se ne 2 billion achade dodo na mo ne de kwacheche ma de hye na ekon kan ye pante no be hu be hia se be badwene nipa ho ese ne se be beji ye ni na nipa enkwa ede esem de Ghana man pani ensema no endo ada ene mo tu ne we de mu de sanu manam nti we de ebo na baso e wana papa watu na ye pa onko so anya ne sana Ghana fo nyire nyina ye ni de akire so omo wana anya ne sana o ma no ye nko ye nim na ye ko pie mum e wo Daily Democrat ko kata abonte na o kire mi sei obehu o che hene fo ni da ha na mu sei e na IGP Dr. George Akufu Damparo so fo ni da ha e na o che hene e kire mu sei ei illegal man pa sai illegal man ne de e bi nsi da sani potem se wo tia se na na kra so tia sei oh epia Mantem ho be de papa wa wonnim parade mra be hye won nsem de o be ye de papa ho be ye de ho be de pa o kire mi sei baby bia o man Ghana yesu da ya kwa ya da no Ghana man panin afi IGP posi sahene Dr. George Akufu Dampare gina wona so se be mamu a e ba mode a na baby bia yesu da bia no masrafo njeban to ban obi a ho ba kine se otu galam sei o se Ghana nso ne yakwa de monche no e mo fa nko gina mna mo nyi sika e wono ho na mo punish no mo ka na chimpre na mo hwe na chi homa mfa nche na fise sa na mo ntu Ghana de hye bi o mo nko adi furo pe e se o ma Ghana yesu ne yakwa no e ye de twam e ha adwene senti imprefo mo de afa na mapangu akwam ne yamwa sa na mo tu ekoso no ne ma entimi ko kan fa mo man ti we si o che hene e ma ne board ya ba Daily Democrat ko aka tando no won sensem e de aba abonten so ene anapai bako bayanko pimo the Daily National Conqueror ko aka tano ababonten wakasa de fa Ghana finhye eye aduosian watwa ye die hom wakabe ne nsem se ya boso no kirem se Ghana man penen John Dramani Mahama e de adesre e de ato adesho mo boko ne potem se sabe ehu behia se o ma yetim sese no ya ho ba bonsem no ehu behia ye pa efrise wo hwa de motuo bi a adesha mo boko etuo no emu otan etan ne mu agudam se betena sena sabe ahinse un tokwa kakra ebi kopo hina dia na nipa bi e de yankwa agu atopre na yekum dipa na yebotuo eje nipa kwa de frede sem Ghana man pani kirem se o man ya nyini yakoya ne mu mpuntom
yakwa ye ne mo chese ne o man fa hodem ni sente free neko adehya mo boko ne Ghana man nyina yenta wo man yati ne yemo na asomdwe ntimi ne hina o man mafisa sabim semputu mpo koma de mo man na sasabio entoko ekoso na asomdwe ye wo no ekoto esen mu a sabim puntu no ho na bedie ne sente sana mo to na ekoso no ye be ya ye nyai ne mo bode na ye nyina adehya mo boko no mo masomdwe ede hina wo boko ede mpotem wosu no ensema hodo a the national contract ko waka tado ho sensem de baga na mampanin ede adesre ede to adehya wo no gboboko enemo ye copy on metro lanes na di metro lane ko waka tane ba ma na be hu na mahimfo a wonom ewo ebuaka ena mo kasa mo buafu ye pam o mo kire mi say Mutala Mohammed ebe ka kire Ghana fo adehya nyina e o mase bedwam kire mi say akane osoafo a ana say mase bedwani ede ma buaka David Dankwa wonya ne ba bi ko ena katafa toso eye dumienu metro lanes e ba ma ne say Mutala ko gina mase bedwam eko kan sabi eni framasem e kire mu a akane okopie mase bedwam a mase bedwani JB Dankwa no chese oyo Obia na wasapam ne body monso ni afizo pesemi nkumia intiso abesom Ghana na nyade no mode monso ni yekram ena na mahimfo a kire mu ze ye Mutala nti una anie hai openi say ka kansam de fani senti o mabo ko janse ko ena masefre o mose e ka say kire mu say Mutala wo o mu hina chepa mo ne akogire mase bedwam na ko pachaw ka kire Ghana forza sana motuo na utuo na nsema kan sabe ni framasem entwa yenti o mabo ko ja kwa ndrada bra ko mo made akopie wo JB Dankwa ne naso e ko gu nsa ko yi apa ye kire mu sem Mutala Muhammad o pachaw paade ya mbom pa ye se Yakopon e di JB Dankwa na mu no empa ne hye no e fi mo de petition be akopie mo ne mase bedwam aka kire mase bedwam cha mahene right on na bo kento so na ba ben se onya ne tumi so on hye Mutala Muhammad me pachaw sente sa paade ya on tia se ne tia se no be ye kire e de atia Mutala Muhammad ene o my Ghana so eye mase bedwam free se sabe ye no ne se na ben ene onipa wanya ne ba bi ko so papa JB Dankwa be so mo men owu ye mpo Ghana fo antumi anche ni poku no e wo mra sabe ya tena se manipa di tu akum nipa okreim mase bedwani mu a yantumi ahu nipa oku no bepem ne na wo nso mase bedwani utumi akokudo ko gina no sabe e ka kase wo traitor de a na wo Mutala Muhammad no pese o chese ni sent na mahinu fo mo e gbo kwa state ani abra mo kase de ene petition be koso mase bedwam na mase bedwam cha mahinu so atumi akase bi na wo made atumi akondem na mahodo e koso a Mutala Muhammad ko kan ye no ti black obra na nam ne mrentie be gina we so na ye de ko akata no mu sensem mo boso ni nyina de asi na Ghana fon se yesre ma se mo mode yankoto kura akata be ne mo na mo so ne mahodo e koso no mo ko nkan na mo hu de e koso ne de ba e wo kura akata no emu right and up ensam ni nyina so ye de go DLFMonline.com DLFMonline.com nti ko hono ma wo so betumi anya bi na fe wakenkan na sabe bi e no mo mampani right after Independence Day celebration no ukopie mu wo framantemo tidal rave no na say and the course wo hono okay funding to start phase 2 of the Blekusu Sea Defense Project. That young Ghana do like Pomio Ganya Oji, but Miapa Toya, Wakwakote budget dama. Before we came here, we went to the resettlement project that I believe or I've heard is being financed by Ghana Gas. Afimiava Fia Ka Tumola. Ghana Gas to Tutuma. I don't think the project was well thought through. The work is shoddy, and even the area where the resettlement is being built is a flood area, and so if it floods, it will affect those buildings too. And so those buildings are not fit for purpose. There are two things we need to do. Start the building of the phase 2 of the defense wall, but at the same time resettle those whose houses have been affected. And so we'll look for a more suitable site for the resettlement project.
in the meantime to alleviate the plight of those who have been affected. Fifia, Nui Kamia wana mayoga, Papa Hogla, wa Opa Jina Jema. We brought some items to be distributed to those who have been displaced. Miako Nunana Dove, Miako now, Oha Opa Jina Jema. Your MP is away on national assignment. Miapa saw Takakama ina Azomo ne to corporate don Miada eco level of our water. As you know, we appointed her Minister of Tourism, and so she's away in Germany on an international assignment. Abale Minyana, Oda Dr. Herashine, Minister, Ika Komiapa Chadifokla, Anuvo Vado, Gina Miller to Kwama, Eta, your neighbor, Wavao, Dorada to Kwateva. I spoke to her this morning and I told her I was coming to her constituency. She's on her way back this weekend. So when she arrives, I expect that she will sit with the chiefs and the assemblymen and decide on a formula how to distribute the food to those who have been affected by the tidal waves. The items are from 3 sources. One, our brother Governor Sagboja, who is our Minister of Roads and Transport, has donated 250 bags of rice. And for those of you who know, our mother comes from Denu, and so we're also part of you. And so my younger brother, who is the MD for Engineers and Planners, has also given 100,000 CDs. Yo Kenya, Yayaba, Yo Dada, Denuto Nya, Da Yoche, Kenya Ibrahim, Mahama, Ihako, 100,000 Ghana cedis, million, 1 billion, and then some items. This is additional to what they brought before. And so the NADMO director has the list. In the interest of transparency, I want everybody to know what is there. Okay, so Admiral Ghana Mampeni, His Excellency John Dramani Mahama, a Convota region. Tidal River, a course for Honmokusia, 1 hour, Huaka, Brony said the victims, and who could do come on. Sabi, and ready, of course. So, right after the independence celebration, and Ghana Mampeni, His Excellency John Dramani Mahama, a Convota region. Tidal River victims, na donations do na and a course. Sabi Ghana Mampeni wa ya de Endra edi kan bona baso e kwan ya fa so a yedi Endra yen fa hu de fo fida na nkasa no I think say beba ho no nti no ye be koso yeah nti no o hwe kwan ya fa so a o Mampeni ansemre bebire na Endra me ametena television ho hwe program ni nyina kama na bet say almost be ye $11.30 but na Ghana Mampeni wa wie afofida no ewia na ode nani akire mu oframanta mu na eya na mompa na watuo nti ye bona baso efiri se o ma no se bebeyifo ne nani nso ade aha o ma na yetim no se ye be ka na okra kire ye ho nipa na ye ade ye ya ese ye bona baso o de enye nso ese ye ka en na ebo na o ma ne kwa nani mu se be de on pese o ma no o pese o Mampeni feel ni ye o man Ghana tamfo that is the truth a woman no that's saddest truth a woman no de obi on pese you better obey no Mampeni ni be kwa nani ma na so be bo na o ma na kwa nani mu na nipa na ye o ma ne tamfo Indi zane motu Ghana Mampeni tu ye ne dia na mompa enti metana chi wo hwa de hye na bra kwabra mo ho aka pa na ye boye ho modern senka ye de eye video mi beto so nanka bet ye guso eye ho adwuma se me pam no ye betumi ama bra kwabra tete wo hwe nipa hodo a mo ho aka oframanta ni mu a adan makoma be ye se Lumba 51 houses na mekase ne nyina adwura gu enti emu oya babia nipa ne beda sesi akra hu se o ma na yetim sesi nipa se tena mu eden na nipa a wabɔ no ho modern asidan a wotim na ni nyina adwura gu sisi wabɔ na sese kakra obe da ben na na osan beto ato na nyama anu apesika bi wakosi dan aya na nyame edo yem bebire na ho na nyame hwa yen so bra kwabna aya na din o nokrepa ato yan kyem se bi nto wa aya na hu se de tie ana obi kan asam se nto wada tebi enipa ne bi komu no sa ato yan kyem no se gya hyehye se nsuo beto bedwire wudan yagu be paso no aya na den enti Ghana Mampeni na mo tu ye ndo adokopi mo frabanta mo na de hye a wanu mwa kan ye efa ye tada wave na poa chesere ne bufu a
bobo bosa na dwira manfo dan de agwade ambo bempano na afa kurum ni ade no eye ana motu abatu na achede ode akoma ade hye no na wasan aka se wo mo ho aka bi omo tisisi no wo mo de atimi awe allocate won ma de wo ko ba bia mo ho betumi adwo kakra nkra kopem se mpanifo e betumi asa nhyehyɛ pa ho kan so mo befa so mo dan na ase no wo betumi apa ne puma esibre e de mo na afin so chirim se surface 2 project na nanka abanda da na ye na wo magyae no wo betumi ahwɛ ama finance minister tumi atoa so na akwahoma bosika ode ba be pa ho ntoma wo mayi mu no na botumi de akam no ode aka ho no ma akɔhyehyɛ foforo na abo mo matumi aye na abo ase be ye po no sebe ne bufu na se okeka ne ho a entimi nkodwiri amanfo edan emfangu eyade pa enti gada mampende bona baso wasa na monto ne watu so onko no ho we mane nye sebe anokasa akeke ne mu no mo mo de anya hu adwuma ne bona de hye no wo mo asetrem nkonkan because omo so ye Ghana nipa omo to aba omo ye omo ne mo ma enti ebeboa ma omo so omo asetrem akoye pa right. Andra Ghana 68 independence celebration ekoso what the kaka ho asam de da set wo mampani bonyo ma tofa and it was so brief and chakura unlike previous celebrations aya ekoso wo Ghana hanoma Andra de no less than 2 hours ni awie pa na brako brendo a yemfa hudi afofida na yedi ye no na meka ne se na eyesronko efiri se wo hwe kwan ye fa so a o mampani ma dwuma de ni course na eye Obia wanwa wo manyim ene se sebe de ntia me ne o mampani be ya adwen na ma otu ye ne ho ne se enipa de wo bobra wo ba moden ahwe wa bra na wo bo no ene kwan ye fa so ai se ototo ne ma ene se bi enipa a wonsi fie unto ka na emu na obede bedu se wa woda aduro na watena se etimi atopo na kasia asese amanfo nyina se momla na yenyi yeni no aye na du ba bia emu owerem kakra se ye beto yensa afrafa mampanifu ahodo bibi na momra mu nyina mombeta ya chi ne ade na sika seye na omen ahokyere wo omen na nipa brede de di kan mampani sa na motu no tu ye ne de bitu che de ma no bona baso wa ya ade pam wo hwe previous afofida ahodo ye di ye na menka so mampani oda no ye no wanye ni ye de nanso ye afofida ne de ya de hu hia nte edu a ye se ye die ye sa ye fa hu de afofida ne edu a se ye die nanso hwe sika ahodo bi a ye se ne pa so 20 million Ghana cedis ni 15 million sika kese no aya na ha adwen yes ha adwen say ye ho kire ye ne betumi atebiri sika kese nte sa akwa se ne say ye fa hu de afofida ne yemianim ne kure ni enya de pa nti ye ne moderate ye be celebrate ni kakra bi ne abo atumi adi sika ne bi akwahye mpuntu dwuma mu dia ya de pa we nso mesro mampani se we die se de waye no sika no wate so na yabo made adi ne kitua bi no me ye channel sika ne mfa nkɔ mmea hodo ne mfa mputu omra betumi aba se betumi aboa na sika no o ma mfa anya de na so behu ne nimpa bi akwakye adi ye nim de omutumi ye okura yim nti me de ye ka no se de mpanifo tete so kama ma ne ma ye moderate no mama nkwatena se sika no nkwatena se we de ya nya pafunti no yencheni yenim se de manyafo su banti okroma nti ye kana ne ye ka fa no mienu nyina o ma ya de pa nanso ye pese sa sika na mote so ma celebration ye moderate no ye category se no ye hunu se elofete woni pass tenem ayade ba ko hia no no mama nya ne ketewa bi na nipa nso asetenem ne mpuntundwuma no ye hunu hwede na se anama mutu ye ne yansan mo ma baso bi office ya nya so mfaso enti ye besere se mo celebrate ni moderate ne ma nipa se ma bi atema ya mo ka kese no ye ntumi channel sika ne bi fa nko ba bi miam ya hodo bi na emo na mpuntundwuma ye dai enko so mam ne hunu say yes indeed Ghana man panin etete so nanso anama do tu ye ne Ghana fo ne ye nya so mfaso ai betumi aka ye de ensese ye bo se Ghana man panin ye celebration ewo enfem pemienu ene de nunu mu no Ghana fa ho de afofida no Ghana man panin tete ne ma so kama na mom a dead matememfo na hu say yes o mampani kae no wa yoma mpuntu so eden ekoso ena Ghana fo hwe ni mo nti oba no homoden sesa na motu no me hu hia me ye pa right no man man kan fa mo man with the team reflect review and reset and Ghana mampani his excellency John Dramani Mahama yentiro see the vice president of the Republic of Ghana Professor Jane Nana Opoku-Agyeman, the right honorable speaker of parliament, Your Ladyship, the Chief Justice, Your Excellency, Chairman of the Council of State and members of the Council of State, Your Excellency, President John Agyekum Kufuor, former President of the Republic of Ghana, Your Excellency, former
Your Excellency President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, former President of the Republic of Ghana, and our special guest, Your Excellency President Jakaya Kikwete, former President of the United Republic of Tanzania, Ministers of State, Honorable Members of Parliament, Nime, Name, our traditional rulers, religious leaders, our service chiefs, our troops, school children, distinguished guests, ladies and gentlemen, friends of the media, and good people of Ghana. I wish you all a happy independence anniversary. 10 years ago, during the 58th independence anniversary, we implemented reforms to the annual Independence Day parade. This reform eased the burden of thousands of school children who march, sparing them from hours of standing in the scorching sun. They formed up on the parade ground only when it was time for their march past and presidential acknowledgement. A few years ago, the previous administration also implemented reforms, deciding to rotate the hosting of Independence Day celebrations among the regions of our country. This initiative was intended to bring the celebration closer to all our people. Unfortunately, this year we're constrained not only to interrupt the celebrations rotation amongst the regions, but also to hold it on a scaled-down version here at the forecourt of the presidency instead of the traditional Black Star Square. This is necessary considering the economic crisis our nation is currently experiencing. Large-scale celebrations often come with significant logistical, security, and infrastructure costs, which strain the national budget. By reducing the scale of the event, we wish to demonstrate a commitment to fiscal responsibility and the efficient use of our limited resources. Fiscal prudence has become imperative for navigating the severe economic crisis that has recently confronted our country. The state spent 15 million Ghana cedis on last year's celebration in Koforidua and spent 13.7 million cedis on the previous year's celebration in Ho in the Volta region. This year, we received estimates of at least 20 million Ghana cedis for holding the event at the Independence Square on the same scale as the previous years. In a year when we are calling on all to sacrifice, including workers who have graciously accepted a base pay adjustment far below the rate of inflation, it is unconscionable to spend that kind of money on a few hours of celebration. Today's event would save us 95% of the estimated cost of the event. Antino, Ghana man penny, His Excellency John Dramani Mahama. Sambi, Rakabra. Eti sɛ na meka no utie Ghana man penny John Dramani Mahama ne kasa mu nyina na. Ochirimu a yɛhwɛ ɔman a yɛdi mfinhyia mako. 68 o. Aduosia nwɔtwe. Na sɛbe yɛpa yɛ ho a yɛhunu yasene mu no. Na uzo mampeni no wedi kan badada ɛna saa afofida we ni yɛdi bia ɔno wankasa watena so ɛmɛ yɛdi bi wɔ Independence Square hɔnom. Ana ohun ka hodo efiri motoye any previous one so yɛdie no. Na ɔhwɛ ɔman a sɛbe yɛdi mfinhyia nte saa na yɛpa yɛ ho a yɛhunu yasene mu no. Na yɛbɛsan pagya sika bi ɛte saa asan akɔkɔ celebrate sɛ national we nti yɛnkudi no. Ɛyɛ do yɛdi ni saa anka yɛ nanso me de me hunu saa na moto a watu no. A step in the right direction if you say a yebeboa o man no can. So me pese tie 40 hanu mu yepa. Was one man last year. Any previous celebrations are. Yeah. Of course no. Sure. I can say and one man boy. 15 million Ghana cedis on last year's celebration in Koforidua and spent 13.7 million cedis on the previous year's celebration in Ho. Ote. Bete pa. Say sika we na yekwese no no nyina no. Do yanka say o ma anya de kwan bi so de nanso no wo hwɛ situation a yegum sisi na bra kwa de say obi a oba untua ne school fees na ne birthday do ya wato ne ntwa ma ne say wonyenwe I mean oba na wondo no sa say de otie me ne bete me point na se de a because oba no o ko school ne dache na wo prama no
na oba no edi na woda watumi to na ntwia ma no bet ni school fees ni wuntwia ye be pound ma na bet na fie oma no daache no e ya de ese yani kɔ hu more say ye be celebration na say ade a be bo ma yani agye no efofida na ya de pa nanso no bra kwabra ye be celebrate ni nyina chi no na ya de come na ba kwada de I mean there is no sense yes kwan bi so na hu say there is no sense say ye bet na se na asoman no yani bagye se ye gye fa hu de na ye bre na nipa de kom na eda enipa nya baabi emfa ni trento na nyinam kane ka Africa dwo na nipa adwuma guo ne ye bagye ani ba wie na ye de kom be da fie ne be hu na mane de nyama nim de kuni nka ye ni afofida na kora ne mum ye di sika wi ye mpuntudwuma nka beboa enti na me di kan say course na waka te no short sa na ya de pa na mum mentumi lo frete e wo man nim se no ne ye hu ni sa de a Ghana fo bedwa pa what you say because say yeah wa o ma ye di ne ketewese no ma Ghana for nya sunsun sa ye di ne say oh yeah ketewese nya do ketewese enti o mampeni ye di na tena ye ho no ma kakra bi aka ne mampeni fo be na betimi nya badom ne Ghana nyina school fo ne nyina be come match pass ne ade eye school fo no come match pass oh na den na what's your mampeni speech yeah was it school fo no over 1,000 schools yeah bejina wiem ebedu kura sen kwala ne match na bi collapse ne ade ebi kura be kofie na ne ba ne yare Obia mane ma me ka presse wanye no fa nko ye onko fa nko sa ne yade o se de ne nyina no on se eye national thing yade a o ma no yade a ye celebration anya de bone o yanka se nye ne mom ne ye hwe ye ho ne ye tebia ye wo mi sese ni dia I think say and mo no otu is the best for the country the otu ye ni sese ni dia no na yade pa ma o ma ne sese because wo hwe mimi tie no tumu se de o mo ka no say o ma no tebia no so mo se ye ni ska na me boa endi ye ni ska dia na hu nya se ye be ye no ebe kukuru ne kase saa na ade se bi oba wa kwa awale ase na ohwe ni kunu ase tenam ni se de ne ma kwa na adwuma na ketua na se bi bosum de ne yetua ni kunu kro de nyina bo nkwan dewa hihye na mu jimani da krupe wo fie na de be che na ni ade se ja osifie na otwere ne se enya de pa enya de pa enti ye mo ye homoden se yetutu atwa ne ma nketenkete se wo man sika dodo na mom ne yemfa sika dodo na no empuntu o ma no national agenda say ye mo na o ma no nkwa na empuntu na think say one of the best initiative for Ghana man peni atu nti ya de pa nti wonyere ne ho ye tanachi so bebo na o ma no mpuntu akona nim dia aba ye nyina tuche ma no ade bia bebo na Ghana akona nim no na sisi ye nyina ye den ye hwe anim okwan nti ane mo na otu ene ndo adan dia me de rakomle so mani okay so mani Ghana 68th independence anniversary celebration with the team reflect, review and reset. Now this is emphasizing on the importance of looking back as a nation as we journey on, assessing our current state. Yatibia you almost see and I feel planning for a brighter future. Tempo tele beba msisi na black abna wonim ade aba ko man edi ya bro titru pa o mem ha se yanka no kranche ye woni say attitudinal behavior ye nipa ne yesu ne ye ban editi o man mu no e pre major Europa hwe man say ye say o man betu mpon ne bekọ nanim a enya wampani nko afam de me ka no kranche Ghana for prince say ye timamufo no se yensu yanse se yesu ne ye ban wo man mu dia ye boa kra he o man ye be ya osobro abo betim de tim enkwana ni mu da ene se black abra bi se de nti na me kan asemu ene se ya adwen se ade bia eye o man ne de no eje o man panin dia enti Ghana ni me mfa ho okay ye tikrom ha enipa bitumi koja ye nan egu classroom e okureyim ye makwan ebe nipa bitumi sabe ekonomi no bone e wo ye classroom so kurum ha enipa tumi ya bola woni fie echekere de foka ekoto twene de tu gatem enso betuto kurum ha yi wo de ye behu de be koso on parliament titiri na greater Accra ha koba ne betena se aye bola de ahye botomu ma ni nso ne tona gata no etene fa ne fie no ne watam boton de atum se nsuo no emfa bola ne fa nko ade abeche na odo river no ne mu aye ma na eso mampani boa ne yekofa excavators ekotim ne yetua ni paka wo ho yene ya sore so ane yesi atwen puntudwuma aba na mobra ameni si yanse se yesu bande ayem forget you o ma na yetim sese ne sabe amanone ahodo no amama bi etum pon ko manimo no aya musu di mra so eboa mama mpanifo ne hye ne ye adwuma okay se hye mra na se yetimamufo na ni sunso ma adwuma ne ye den ma ye mpanifo no
Omse mpanifo no di efo bebre omdwumadi ahodo omudie mu. Omse mpanifo no fuma kwa ahodo bebre so yenka ne sei. Sa katasose ne bribe ayeka ho asama aka katasose ne pro kankan na ayeka no. Sa pro ne kankan ho am na eboa ma ne koso o manyim. Yemisa ye ho am na eboa e ma ne koso. Sabi so obi ankotua bribe ma obi anso obi so nji o. Ana meboa. Ye ne yetua ma wo. Ana nua ya de computerized system de ba ya. Emra ne se de wo tua. Ene de wa de ni nyina. Omo nyina ya kromfo, omo nyina so fomra. De bia ye ka oman puntu djuma aboye ye na Jones aboye se Jones abo akuku aga na nkwane ne puntu omu yi. Sa pro ne kankan na ye kan de bia de ye kan no. Enye hwan mo ne tua e ma sa mpanifo no. Eye ne yetua. Okay. Mi ka ko pa adwuma yi. Enam se mpanifo na ma system na akoye tight. Na protocol wa mfa sa akwan so wonya adwuma ye ntia se me so mi kotua bribe ma mpanifo ne gidie. Enti ane se ye nyina so ye ka ho bi ne ye boa ne wasam koda posi ni anima ansan ebetumi ama atante na ye adwuma na ba kwabna sika betua okurum ha no sika betua no okurum nya sem na me ka kire wo me metiwe me ya victim na ye beka ho asem resem yes me ya victim na ye beka ho asem resem okay ye gusu nti mentumi mpa ho ntoma na resem ye beka ho asem okay sa asem to wo Ghana ha na woni sika ha ho fa nko police station na nya adwuma forget it I'm telling you woni sika mfo asem nko police station na nya adwuma asem to okurum oh ha ho Blako bra nya adwuma. Enti aje ukotua bribe. Ema posi ne je. Asema to na nimpa na wadi ubone no. Na posi fo suma si je ni sikadi. Na wasem no waye wasem ni si one time. Na wase na ma. Ni sik ono ho na wote na wote wo ma ne yefunu. Enya wo. Enya justice onya tentene ni nti oto. Aha, we kotua bribe akotena onto wo so ba no. Ojibi de atua ne ka. Ense menu mienu nyina tumi insisi se sa ne market kiti bi na ye na ma yen system ne ye corrupt. Ye mampanifo ne bra omudwumadi omudiem ne twitwa so o ma ne bekọ nanim. Ye nyina ye ntampanifo gi se resetting agenda no. Ye nyina ye nya renewed mind. Ye se sa ya adwen ne nya nwene se sabi nipa. Shade we nso ya nwene se da nipa. Ye be bre Ghana ha adwen se sabi. So maybe before we reset, we need to reflect. Yes, and have a review. Ese ye koyati. Ye bu kompo koyati ye hwehwemu. Ehunu ba bia na ye fire. Said the no man tia kanibi. Any baby a year con baby ebedu sisi no. DNS the importance of looking back as a nation. Assessing our current state. Then we plan for a brighter future. Niema hudo bi aka na ewo ho ananka boa ma niema o man ko nanimo no. Sesi yete sen. DNS ekodro. Ekwawie sen. Na sa niema no so eni ho no ma efiri ho no DNS no man sesi sen na ekwa ankasa. Yakeka bia aka na Ghana na yekua yesa de ekọ omanyimu kuaye hu dwumadie ne bibia da din di babi mpo na ma cheche fertilizer de maga na kokwa kuafo ne ma ekoso na meme matena me bebre me matena nchipen matena se hwipen koko meme tuo madua koko pen yate koko magi koko hweso pen kobra ne tumi sisa koko bags be ye 50 bags e de bomba ako onim se koko no ye nim omanyimu se de tie e hye asenye yimu ne sa August osana abosome na ekwefo na hye ase yi koko mu kakra e bobosome September ni mu na ekwa nanim ehine me eye October busum ni mu na afi yete na kasiem sa akodo bubu obusum me kire ye November busum ni mu na December ne de ye ne yakro no opani ma ne yeti koko na kasiem kama but enne ni nyina agu sika hodo Ghana ye nya free koko mu nyina no aboye ne enti ehu behia se mpanifo ne betasa nse pa smuggle koko no na onfa nkosei to different countries enti ye nyina ye jai sana motu na ma ne bekọ nanim right ebeboa sisi akoko anya hwe kura no one bag 3100 na at least eye enti penifo no mamode nkoso enhyehyɛ pa na yan so temamufo no so smuggling ni yenjai yenjai anya hwe kura no oma ya timi no wadi oma yi hu faso bi pen fertilizers ahodo abia penifo giche wunya bi dugukoko so ana meboa na koto na maho fro bi su saa na wo mua oma no ndi ye nyina yen sacrifice ma oma no ye nyina yen ya fam de ebetimi aden ya ye se anya ne sase ebe gari nyina mpanifo dia mpanifo ne ye sen wo de emisa ye ho ye hwe Ghana population ni padodo ye wo manyim se mpanifo dodo sen de di omanyim so ministers ye sen ena MPs ye sen MPs eya ha mienu ene aduoson sia 276 pe na omo ye MPs wo kura yim ministers ye sen they are less than 100 omo ne di omanyim nyina so tisi ebetena se na ye gya ye nyina ye pem dia ma omo so omo anya de omo pe ne yenso ye de ye pe dia na yenso so ye moa o ma no puntu ne chekire right enti going forward ne de Ghana ye be sere say
si yen nyina pese o ma no kwate bia ye pedum dia ne manimu yen nyina se be yen nwen se o ma mapa na yen fa o ma no to yakoma so se o ma ne se ya yen fa o ma de se be mia me fie mia me busua mia me nuclear family mia ngas me busua mago me yire ne me ma e na echetere ye man se be obi akwaji akurase na se wasi ne fie wa akurase o chetere na nkasa na akura se akura no ba menya ba bi ntena se akura ne se ya menya ba bi ntena mafu a me ye sefo ne se ya de na medie se de sana moto no tu ya adwunum ne bompo we tu ya adwunum ye nyina be boa ma resetting agenda no yakoya nim se de aduro no se yanya ne se o ma na kwabra e be huna ma de daache right 31 minutes after 7 106.9 and pay Anidaso Wɔhɔ Obia dwumadie no and ye din komo and wa man konkro Ghana 68 years anniversary independence anniversary no so with the team reflect, review and reset. Kovitela, good morning. Good morning. Maybe I'm okay. And independence celebration, no would your course. Aye, you didn't say any capre. What's it? You didn't say any capre. Which you will say? There's all mine is cow. Scow mine, Hitman. Scow mine, Pana. Say, your man penny says, scan your mine, scan your. And the Enquires say, you dino, giddy biasa. A family so many a dream, but Anka ye didn't send ye dinner so. And can get bad because or more ye di amom they've done a lot. I'm on my way. And which no me who president Nibia wa born home more than to say and chroma time. And if we are doing something to appreciate them, I don't see anything wrong with it. It's my what I say. But say or see skin your mind no carte costa. Yatina say. And you know ye bonfire say reflect on it there, a very reflected. Now reflected there. Yanin wo kuruma de yem fane bete da kwa bra to prove am fa de we ntwam na kofitera entwas go fifa cheme enkra to dwa e kiremu a okopie mum e wo moto we ne so a ekeka kɔ akramo hɔ no mo no eja atoka bi mu hɔ no ma mekesi no aye pinsu na nti ama traffic etimi abakwan no so nti e besra hyenkafo no mo nam kwan no so ne se wo mmɔden ana wo mo speed limit ne nkɔfom efiri se mekesi no motorway no so free atem wata abesia akrama okwa no so no track bi eja dem a ehye panti ama odum jadwuma eku no mpanifo akɔ no mo so ano ma traffic aba enti e besra say ahyenkafo mo nam kwa no so motorway no so tamane ade na ekɔ akrama no omani mra mo ho so mirika tent na monte so free say traffic was so eja da ken wa hwe na akɔfa nkwanhia so fire service for we see and the best MTT for so omo ko na fi omo direct traffic no na fi one no pay wo kwa adwuma one na wo banso so no wontumi emra tell that to us Hitman me to us no na me ka ko si say senior ka say skin your mind mu na ye twetwa cost no so no it's a good idea. And I send you din no so no enye bad na me mum die me nya ya nka send you din no nka me pese me hu ahia coste ntin se an coste bibia gidigidi dia ye besere no se kwan a ofa so se o cut cost no o man reflect na ye nya second budget of 20 million Ghana cedis. Budget ya de bre no. 20 million Ghana. No decide 5%. We use 5%. 5%. Into no decide so own you. Into yan fan say o use 5 million Ghana cedis. 5 million Ghana. So 20 no use 5%. O ma save 95. O ma save 95. Yan fan is bibisa. Into say scan dey da ho. Na dey. Okay. And now I was just got there was a visa. Now, says Ghana da no. E was so my hu ni ha. Omo de beye. And then fast one man ni benya. Okay. Cause ye mpe situation whereby says Ghana da no. 95% na da no. Omo ba be ka kire say omo hu bebi e scan afa. Okay. Yes rom ye ni mo my we plan penny for ye nim say na omo te ye. Enya me wan say ye ba be calculations bi gidigidi na ye de bia ba be hihye say na ye 5 million no ube who coefficient of 7 na ube question yan te address Hitman me say na ube who calculations o mo be ye krom ha I see o de yan hwa na be who ni ba ko kotoku be ba ko 1000 Ghana $1,000 $1,000. Our price. Enya wa so omega so mu wie no kra mpo no mto aduane e cheche. And akwakoye Friday, akwakoye bojaye. But I pay a bra kanyina de sabre ni nyina matiefo. Enra woman pani Ghana speaker wokan ye. So o mind no, ye reflect it, ye review, ye reset it.
Number one Friday 0593406565. And then Friday. Good morning. Good morning, Hitman. Yes, sir. Me bache for say. Bache for me Tommy. Kache free Jankama. Tommy mami ti wana pay. They are more can na 100% room na Sami B wakasa. Kubemuwa adi edi nya eye pese mi kuminya. Obinya kwanya na se odidi a no ani se odidi because na adwen se ono no de wanya se ni nia bebre kora mfa ne ho na second oman no emra no omosha enforcement ni make sure say ye be mana ye adwuma no so kan ho bi na ama oman no ye nkoye ni mu no because emra no ye kwasha enforcement ni nya adwuma na police station asem ya working ye no kore unni bi no do police station ho na obehun de wi a etie na me say me wo experience wo okay na ni kwan se ba ne sa na me mbremu wo mo because ye fa no ya jiniska ntino ono nso akotna ho no any interest in Tino. Right. I didn't know what say or maya you woman say oh quacope security a jumanaya. I was saying with scans and a foul. A bed day no a nipan your mind hodo edia soon. Okay. Mate. Pharmacy. Thank you so much for calling. Good morning. Good morning. Me ba chef say. Hitman. Yes, sir. Mama umoni Juma. Yeah, that's a pa. Your friend is Akodi. Because every time I committee 11. Sakama minti wana pay. Hitman. Yes, sir. And run your course in no a year. Na ye kasa Ghana ye niska yabwa. Ena ni ye tosu biom. Ye mpeni fono omu ye selfish. Mi kasa omu ye mpeni fokwa omu ye nkwala. Ampao omu ye nkwala afi no omu ye school. Omu nye adwuma bia na omu abetena so. Ena omu via Ghana di Ghana ska. Nti Ghana ye kasa ye niska omu boa. Ni ye tosu biom. Hitman bibi ti say Asori bia kwenipa ben 100 members across the country. Aman bi edua enuane exporto eba Ghana me ekoto bedi. Asori for sorry ani akogina asori dem ye bebo mpa yefia no pa kosi anwumre. Nania oni sika woni botom no wa to collection. Na adenti na asori no enyi asase na on mobilize asori for no na yenko asase no so enko ya asase ni so adwuma enyi anuane right bebre amanuane magana okay ena prison for ye de na kotum na ban esa to de anima prison ni edi na Ghana asase egu bebre yentumi mobilize prison for nkogu ho prison for nkoye adwuma maduane magana sakode pharmacy ya se aduane bo ayedin pharmacy de bia aduane bo ayedin inti Ghana ayi Hitman Ghana sika wa hapa yo na yempanifo no ena ya pro right but me so me that say good morning Kwabra Hate me ba Jeffrey say me ba to me din di 49 na ba ko pe amanse primary ubreni yankwe kata free tema west ubreni yankwe Kwabra onim triple R no triple R na o mampeni di beto ho afi efa ye 6 match ho no semi 49 na menya ta triple R no enka o mai mu afa na ba bia intimi mpie ho bi okay because it me pie ho bi a cost eka twitwiri dia ye ball man no enka sa aka ne nyina ba den e beba fom hwe yenka hunu se o mampeni Mahama sebi ono ne the sitting president awakọ asan ababiwo enti se abre die meme die me hunu se nani da ho se aboa wowo enti se nani da ho se aboa wowo se ne meme hunu ne dia ene sa triple R no oma Ghana fa na nyina ne enti menye den
MP mu ho na normal intimate koye e ma o man Ghana menu amede obesia obenso ntoaso obenso toaso 106.9 0593406565 050199 and Derek you tell say Hitman good morning watching you live me hear you on live papa hello good morning. Good morning. Me ba che first. Me very much. Me ba cho. Auntie Magini o. Mami, wo bre ni yen kwai. Yo. Madam Afeni adwuma mo bo wai. Amen. Oh my Ghana, ye this 68 years. And so ye paya senior ye huno. O man planning enra wedi celebration no. Boko ye dana se. Me momu o man no on to ni 24-hour economy no kan ho asama no on famra emebu ni menya adwumanye se obia pa nanko si factory ni no kura enka emanta mo 16 enka yuma buso obi mankran na ye adwuma e ma na ho na kire ne koda bonten enti won plan from mebu ni future na wo man no enti me fa na ntuma premfra no mai bia tu bono won de mebu na ye adwuma nyam kwakora and you don't hear a human. They say in Quacoran, one the pension. And that bunya ya found what you want so no. What's now you won't in a must all make now that's after the essence and no anything. Yeah, that's friend. Only now you Ghana for almost to Obama and to one in the bone now a man fun into my pencil. Name one more man on my Ghana who says and to one in our house. Now, Mrs. Sort of walk what and what number into a year. Nyame obema na ketu yafa woni nyame nyejuma Atimagi yanso yeda say good morning. Yeah, good morning DJ Hitman. Yes sir, me ba che for say Omahin your DJ Omahin ma meet you anope madawa say na akonya odama me say we say na ne Ghana man na edika no me bo ya man pene John Dramani Mahama Abaso Ndra because no anamu otu na Ndra no kwanso no ye hwe oman de we ekwa so some electricity adwumen ho you rules na e ba sa atem sika kakaka kwaji ani na ya gine so ye mpenifuna na omodwomu ani o ensa na madam ena watan se nwu se no oni kwa sa ye kone sa the sant no wat so kra enti me hu se research no afi na ndra mu se research no betumi aye adwuma na ya sane se o ma fa na nsi fom na de aka bia so no Enquiries or memo no offer Nancy from Enquiries. The video to put ya Bobana Basopa Medawase. Right, so Medasa pay. Good morning. Someone is our me ba che for say. Video very much asante. Gideon mami too. Akwesi. Mami too. Won ye de nyame asipa ne o mpani ayama yen no. Ye de enye sika keke eye nufanu. E no fa ya odi twa independence so emi use 5% pe nyame nhira no the percent sika nka ye no yem omumode na ka on fanye bibi ni enkasa independence na na ke ye se sika no ye twa so dufanu nu twa so e ma na ye ka ye no ye de aye ade we sei denka enye krabehwe na obia fansua bibi na men san so nkoso se dufanu no one sini ye pa na parliamentarians na ye shabe kukuru sika kese to V8 akese ma wom esa mom sika esa de kokko ha dan esa mom fuel allowance adwuma ba ko pom ye no parliament e ka ye bo wom ho no e buru so dodo etinga V8 no e ka won twa eno so 95% entugu na ka ye ma omu nyina ma test na ko mo so fan ko parliament ne nya o spark ya e beje so na ko mo so mo fan ko okay ye nkonko ye family so e se Ghana na ne ye koko nyina hene a ye ji sabodi ni fi bebrebe na ko fodo do kwa na ya he e ko fo no mo ye koko e ma Ghana ye world number 1 world ne om do do ya he woni ni enti first no koko na ne ye dia na ne ni dia di tata kwahye no and agriculture for ni di ni dia na ba ma na tete question agu akwafo kakra bi na dua eso na esu bebre enfie bebre and agric ye die na ho de nyina enfie du aburu so enfie du num na asai se Ghana yan kai ansa ko tete question ba ni bia ma me botoje
Yeah, say, you better agree, necessary question you know, necessary. You're really but cocoa shit. Right. And that one, Milo. So we didn't Milo goose is social ma what is that or yeting? Wow, oh, crowd, Tamaya, oh, grandma, oh, my the yeting, I am so about Bedinum. Milo now, Nafro. Say ye yeting you, and the Brabedinum, and I agree, as well as a brother with me. Martin Fabisi. Right. Yes, I have so many. Right. Yeah, Coco, your son, but the question about me will be. Yeah, dear. Me mamma ne dua ya nyam finje bi oche akakra bi aka ni nyina nwunye ye aba ne mra nya ko pe na ba ne bi nya san start ni atete question no de no na ji Ghana si wa ma Ghana edi ko ye se wi ase nyina ko ko ye bi kan Mate famisi akakra kene de ye ni mi de akeke emo ayen right me pa cho bebre o man pani nya mi hira awo de wa ya ma Ghana no ho na mo wad malakwa kosofa nufanu ni ye adwuma bibia kate fanu chicho ni nyina aso na ndia wo de asase na ebe bo Ghana pa Mate me da say good morning sir me ba che for say mami ti wa no pay well too ba wa homa no mesro no wagina baby na ate onka yi pa Debbie, wait there, kafra. My line is very, very faint. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba chef say. Dixon Badaku. Kwekuji Global Mekase Fe du Christian Regime. Mami ti wa no pay. Ana pay my mama basu ni adwuma pambo mo Kristo. Na oman Ghana. Da min chia nshira ba kojo sami bi. Hitman ya tene se Ghana. Ye di independence. Ye huni ya course. But you move be na ye ba be person bi so won man pahini yi won edi wa adwuma mu be person bi sa o yi Ghana fu nyina na o yi binum ana mesira bi sa se won aye to abawie ya abande da na fa won and also won kofi no on hwehwe nsie mu asa because mentin ne ma bi ase na ye nyina ye ba ye se wa yi binum adi ye so ye se o se obebu adwuma ma binum aye edi pa so adwuma mu ana yehwe binu minsie mu ansa enye wo nyina no yi wo ngadi na ya to abawie be ye 1 month na ofa nkofo adwuma ma ami me mintie ase ana afa ya sere bibiri sika na ye de independence na aka na se na sambi kan wo ma Ghana fo yi hu mfa so okay ana yi hu mfa so na yi nyina ya ba radio se be kese o man pen wa ya de sia de ye kese wa ya de but ye hu mfa so ya e wo so ya ye be kan mo. Okay. Right. Mate, me da say good morning. Fine morning, Eja. Me ba chef say. Me po chef me say do tu fanya kwa so je nkan. Enka wo so mami ti wa no pay. Andra na me hu so mampeni. Me tanya gidie wo ne mu. Eja here to ma we mu ye Saturday ye birthday fa so be nye free so. Ye nye free so e ya ho kire ene ka boni a yitia. Hwe ebi mu kokora hotel nkasem kodim. Almost allowances, travel allowances, car you shigu, and yes, Kakitwa. Since I'm no Cassie, Tamayan Shunum. Pass more than 1 month new, Yen Shunum, yes, 8 years. Your capital town. And you village you. There's so good says, can you now could do baby, Papa, and Yansabe was idea with you. Yet in Kahanomo, and rat, you do me right, bear 3 times, and sign ever. A capital town, a new village. Nese who says can you now could do baby, say be Yansa Benewum, or man Penebo Abaso. Says Kana, what cutting off no, Fayan Punt to Jumania Faso. Okay. Obatama, Tamasitini, Mayhabo Road, Gov City, Ashama, a cramming in Anya. Next year, the capital town. Old capital town, won't be shut right, FM cross committees back home. Ade, Ufitama, Ukopua. I saw what yesterday in the Oko war. Uko Dransa Sound. Oti Bob City, O Batama, Osha Tremiensa, and Sobedutama. I capital town. Near says, dear birthday, you 8 years, and for so bien so. Says Cano, offer you put mama, never so. But as Yamishano, no Shiramoso. Ate.
Meso, me that's it. Good morning. Good morning. Me ba chef say. From Boba Kwabra Drew, me can say me kuma. Kwabra obre ni yan kwai. You. Me nua maka ne maye difference papa so mu. Politicians. Mas ade ne tutu obaka tese me question fita so na ase di tum. Nti maka ne maye. Sister bi asebo kan na kan ye say. So what person who say no ko no wo di bia. Ma yen krabi yetima o mamu ma MP so. Enu ko akeka no ko akoso a. Ibi hu ni adanase. Na enye say ye di say ne ba. Ye di 10,000 ne ya ade na me ba me se me yan fa 10,000 nye. O do anu aka. Say why nya ye be le hu. Sa ro o mo ti ewe ya say o man no. Obi ara ba. Obi ara say bo ti nyime ko bo bo say we ya say o man. Wo ba bia wo ti ba bia me tebe kuma me hu no kure bi wo mu. Okay. Yedanase. Also yedanase. Mate. Me so be that's pass our friend up. Good morning. I'm on the channel bibia woko. Na me adome ho ye friend say. Na ya tamani. Na ma minti wa no pay. Yo ye da ya papa se. Ya hawa na watate wo ye man. Say ye nhwe maska bia mfa ba bia basa biem. Omani able da bia kwaje bisi oman ketu awi. Hwene man ye wo. So da bia ga na kwaje bisi an de ba. Ska so be du so ya ye ntehwe. Okay. Yes, neme bia be bia ska be fa bia mfa so no man bia no twetwetwam. Ba wo twam no so no ska no fa nya bibi ni fa ni hu o. Anyi so o ba kano de na la shoni yesu aguemu. Ani de ma na say chance no. O ma hetama e kwa na tete apansam. Se de me bla se edu kan no. Apratete enyi nsuko nya bi ni anom. Etu on famla maye maye nyi mu sampa. Se smart ni de di no. Ska no otis no da be se ne ma wi ama o man no ama ye ni age. Mane nti so fa ska nko cheni botum. E ba sa de aso na so be hyepa. Ana chaman ma de ma so to so mienu. Program na mo ye na mo ma 5 minutes na etimi che adwen e che mpanifo no. Yes se mo san famla. Because come the vibe traffic any bo aban telephone chia na mo tie abaya amaye be ni pass no dey see o e japade e se o. Nti se mo program na tama na go ba fada o no hihye said that say ye fire mpanifo no ye ne ye kan na amotie o amotie pa mo se che kwachiri ye kasa o tie nti ye se mo san famla Tuesday Thursday no mo san famla ne san fire o mo say ye nhwe mas o man no ye san se kan tu bi etumpo hwebokina yen trama penifo face kan twa na nka bi ya bla o nti mo san famla ne fire o mo ye nam krom ade bi anya bia ye mo station so kasa ma wutie ama mo beye Mate me san famla ne ye san fire o mo minim sa me programs director 18 no obetu ho na mo san famla ye fa pa ye se tamanya ma bebre wa ya kama ama be yama ye mo san pa mo station mo tie pa nti mo san famla why Mate programs director Silver Lady 18 no obetu ho na mo. Good morning. Good morning. We about your first say. Pacho me de Cassandra. Cassandra Kasafri hefa. Kasafri New York. I mean to you, Cassandra. Yo, the man penyasi. The away yes so ye ni agi. E bi ni mo ni agi, be ye hwe ye dodo na ye ho say ye ni agi. E san say wa kire ye ni enti. Ya ye so ye tanechi. Ana efe so no sika na o kan say what is so no ye ni mo say o person dey ade pa enti no ti so no because some moment ye ti say ni esi voter for so ho aka odrimeka ko ho e me say adoye ni bi so no be ko akoye wo ho enti ye da na ase onso Ghana mu yie mayen o see youth for da na akoma so ampa na nkrofo na opam mu wa adwuma mu no wa kasa obe form na ayesa e bia wo kɔ DL na wa kye okwan se fa ho wa mfa no akɔfa ba bi fufuro abesi mu na o se nye kwan papa enti mo nkɔ no beba be fa mu no afa kwan papa so ye pa ne cha on fa youth no mu e maye engu adwuma mu maye se de o kan ye no na bibia nso enye din e wo maye mu ye sre no se wa ba ni second bar wa ba ne de mo mfeli Ghana e san se ye da na kuma so Hitman me da se why Mate Mama Cassandra yenso ye da se no pay se watumi afre 0593406565 and Ghana 68th independence anniversary celebration no we are reflecting, reviewing and resetting. 106.9. Samibi Wahanom, tell us Wahanom, Yefa call away. Good morning. Hello. Yeah, good morning. Me about your first say. Friend of fire, my first station. Of fire, I mean, you are no pay. Yeah, I'm not saying that I see people na any so. But in a minute, and I mean, say, a man get to bring a crash at that. In a minute, so about because he needs to get a crash at that. But why are the people say? Wakati a year customer.
but I'm afraid be brain and then conference. Accra City now. And why a man to don't want to announce for no city room. One at the American, what you call Cantamanto or police station, big police station, you know. Quanano, our entrance can't pass inside the grand man as you go. Police for Kaba, this was man is our answer. If you want to an issue from that criminal or almost easy group, and that's but it means so made as a pass and be. Black Obra. Asɛm na brɛ yi ka ne sisi yi ofa ya wo ka de free station ahamachen me kwa Accra me kodu Accra ran be 3 am na uduru koko board anim ho no ma sane akodan ho nyina call cash impotemu abra wonya ba bi mfa o Accra Central Police Station anim ho nyina manfo ahibia ho no na yaka ase kura ya timu ni mpani bi ho no ma ya daman sasa wo ka asɛm ampanifo no they don't listen. Sami bi me ba. Good morning. Good morning. We ba Jeff Rossing. Mrs. Minta, Tamakom Tutu. Mama Minti wanna pay. Ya do man peni ase. O ne awaye se Ghana. Ya wan hu kire mu nti otete maso. Na matra se adwen ho a me ju bebi a menti ase. Ade bi e be ma Ghana ya nkwala akai se mpenifo bi e be di omo nkwa beto ho mo man no. Eduru ho a man people no want to share for be at the master again. But a ban or mu pay or moji, or mu cars or mu to them, or mu fuel or moji, or more than your moji. That course, and I who said was so better so Magana, so you have to have and see my pay for that. Yes, sir. Bibi on be a babu Ghana, and Magana and Midi Baba. She and penny for Modi or Monkwane at the Atoto, ye do or Mafi, and yet became ho into Yataso, Yatiasi. But the moon penny for now, Motuan or Martinasi meeting say, MP pay ye better so. A president pay ye better so. Nifu were na dioji or no abeto, the light in me dear, or more sabi, or muntia light branch or whatever, no more enjoy light in the water and the chair. Yeah, every month, woman do whatever and say, Yenchi and me and bush you. As to MP Ben and the fee, what's around a part when you're strange, I don't want to appear what they got here. MP Ben and the fee and a what's all the work with dinner, what's him, and then me by different me, I can't say, who were Ghana, your work can't see in Fermano. As who ordinary Ghanaian, we see council Wunya. Won't you won't soon amount whatever, near more light bulb, one bay. Yes, there won't. Ghana ni ordinary Ghanaian so ye nipa ordinary Ghanaian ono so ye nipa nti so omo so omo ye no ma te ti omo course so a omo te ti ordinary Ghanaian so fele say ono so wo Ghana manu esi you mate me da say adope sabi bi black obranti I think say ye soro so anisa enti ye beden e frefo na se ne ye tiefo no sa brena bre nyina no ye kasa wo ma ye kasa no enye kwa nti nyame nhiro mbebere na ye besre yenye ya fam de o mampeni wanya na fam de wo hwe ye last call ne pe bi adwenkyere o ma kire na eye pa Ghana mampeni pese ne ma bi ekoso memu no course no eba fam de a omo reset it from the top. That would be the best way. Omo reset it from the top. Resetting and sha say free soro na nsane am o mampeni ne ma aya dodo de a wonya no onte so you reset it from the top. Then we need to reflect from the top, review from the top, better, and reset from the top. And one sha say free soro no pharmacy before it comes down. Into one sha say free soro sika dodo de de mo mampeni no onte so the MPs ne je no onte so ministers ne ma no onte so na eku o ma no epiepia japade ne nyina ma wo no matete so a na besi forma nene me bia beboa na o ma na timi asevu sika na de ayemputu dwuma no ebeboa se ye kwa sika ye tam di ma o mampani so wonye nkodi bosum bia de o mampani be som saa kwotena fia bosum bia de yetua ne kazabe obi ade bia oti office o ye adwuma se de ma we nyina se betuma twetwam Ghana ye timi sese no ordinary Ghanaian kwa kira ade okoye adwuma bosum se ne ye de ma na se as ne den ye fa ne se ne pension ayi sika wonya pension pay se ne wonya enso betua mo ka kofum se o mu guda se de ma wonya ne ma bia me hu ni se amen enwu hia o mu twetwam on betra konyan so etua maka omunsie sika na munni wa mo bra yi a wo ho kyerɛw eye better enti omo ya ne sana be ma Ghana fo hunu say yes afi Ghana mpanifo no mo dwen say sabi enipa mo dwen Ghana ho sante sa de a ebe ye hwebu adasem enkoze hwe enti omo kate course sa es gash na me hwe Ghana mampani ani mu say so aka say oye oba wa institute a committee oba ye constitutional review
Me ade ba ko me hu ni say from me ba bonten no. Onko twa esgasha nim. Sika bi a ye dodo de omunya na eboa ma ma ne boka no. Omu twetwam. Na won fa nyem puntu dwuma na ye hu ni say fidi o ma no. O mbedo ma na nte sa de a kaskala. Pompe. Oh, enkwese we. Right. Kobi, yakọ. Hitman, nyame shira etie ni bia otie yen na ye besere o mampani se ne ye ka no ye reset no ye ne reflecting ne review ni nyina no and start from top. Enyama ehu hia ye ka ne sen esrofo no ensaka no ontete ni nyina so na nye independence square ho ayi ye ka ne sen match pass ni ade na no ba betete so nti ye besere no ontete so enyama bi wa ehu hia setting allowance ehu hia ontete ni nyina so na yeso na ye tie o man mu ye nya so mfaso na o man ntumpon right na me shiro bia mate me so me da say baby na so odaye o try so crazy na odaye o pump na tap na yes you you know me see my toto. Well, thank you so much for being part of the show. You're a very good actor, being a good guest, just to know when to say goodbye. From Hitman, good morning. Yeah, call Father Abraham Aswaya. I'll pay come out Honamina. I call Father Abraham Aswaya. Now for Yakwa team. And right, Jenna. Our programs continue. Hi, DLFM 106.9. Good morning. Good morning,